Lefapha la dipalangwa le ne le tshwere lenane la Tlotla Molao leo le semaganeng le go netefatsa fa badirisi ba ditsela bao ba melawana ya tsela le ya COVID-19. The successes we had in the roadblock today was we had 15 undocumented persons, of which 8 could prove that their document was at home. We have 20 warrants of arrest, people who failed to pay their fines over a certain period. And also we've issued 39 traffic fines. Bakgweetsi ba ditekesi ba re ga go bonolo go thibela bapalami bao ba sa tsenyang dimaske go ka dirisa ditekesi tsa bona. Mo re fitlhelang le gore motho ga a tsenya maske ga se botho le setlwaedi sa rona gore ka moisa go mora gore bua le ene re be re mo fa sengwe. Badirisi ba ditsela ba amogetse lenane leno. Tshwantse re baballe matshelo a rona. Re dule re kentse dimaske di nako tsotlhe. Ba tswa ke ka moggo tsela e phephileng ka teng. Ha re itumetse. Driver o khona gore fa thotletsa gore tsenyang di-mask sanitizing. Profenseng e kwadisitse maso a le 49 ya tlhagileng mo kotsing ya dijanaga ga bapisiwa le a le 52 a setlha sa khunologo ngogola. Tebogo Phakedi, SABC News, Lichtenburg mo Northwest.